Eya dane da metaye eka sese ye ba ne Ghana memu ha say na we celebrity ana wo film kakra eya na bo humodem papa ye say wo ho asem emma social media so ni na enam say ye ba ne Ghana memu ha say pa de we social media commentators ye sanso e won na oye reactions ene de ye sanso e won na wo ba ene wo ka pass oba ho behwe na wo ko we ana bai we bi so what social media aba bonten be react e de afa Nayas leaked audio won so e kire mu na we ana bai chire mo no so e wo Germany hono mo na de futu kakra so e de ko e de ma Nayas na abai we chire mo e kam yakwa ese na Nayas e pa de wan sheda anje ni jige ma me ma wakwa aba enfambra attention TV so ebusia ha attention TV nsem aye koso e wo Ghana memu ha se ana me de abesom mo e wo attention TV so yebekọ na yakotie abai we nanum nsem e de aba na so me nka wo se number no aye 0548302985 frɛ na woni ne ntwetwe nkomo enfamfa ejanka wona woni bie mo browa ane ehusia ho yenkọ ne yakotie abai we nanum nsem embra sesia abusia Hey, Liza, bete. Nayas na nanu masem na yetie no. Abusuafo. We Nayas nanu masem. Usi aduane de na otobi ya da ema udi. Oba wanya smart. Wanya smart kura wo se. Ni awo bega kire ukuru safo na obeji wedi. Oba obeji wedi because abrochire tonga ho odin. A man no me smart no tonga ho odin enti safu betimi accept all because obenya tonga ato ne dem to bia na pa wi anwumre sesi ade o mo de beya wa no Nayas me ka me kirew anim guase we so sister one smart one na wo se wo nua no wa abrochire wo sister se wa ha ade na wan ko bi nchen sa situation we oba nchen na wasenka woko ana wose wode wa ho maso nyina to fom abroje sa na tie se wo ba na nia me ekobone a wahu na wo de ho maso nyina to fom na wakope obi nia ma na wo gina mu anapa wi anwumre na wabu adwuma wa ma wo yes unya ne wulusi ye ni nyina na apesa ko Ghana na wo Nayas tonga ni de se ya no mu di tuo sa wan hweye ukuna danfo wo bedwa mama wo abrochirefo mema bebre sabe binom enya bi nwam etu ono obe promise ono promise wo camera na ukọ ni fie ho no owura no ukọ ni fie na camera si ho awado ko na media match se obe toto camera sa ma ho na anso bodaye ena ubi emu ana manfa de mbone ne baaye mitiri mu fan eti ukọ sa woni oru akotwempena sa wodi utiri mu fita na koya na sa ukọ sa woni oru akotwempena Nayas sa situation na ukọ mu abrochira no awu sa wo yoba na wo bekom na wante kika o ufri be ma we dem na ukọ be ma we dem ufri be ma we dem because wadwi nyina ne se opemmoa Bema ne betimi aboa and almost be take advantage because who say one fa ne krata ma wo sa mema ni nyina wo mu ni mmoa bia de ma wo ma krata da wo se bema foforo ato wagu abonten no so afa wabam onu nya ne wo pawi a ompamo na setina wo de be ma wo wa na be ma ba de so de abufuo wanja wo kwan Wọ́n sẹ́ Nayas wúni mú ọmọ ètò àwùdí ẹ̀bùfọ́ na asa free òru àǹsù fìyè ẹ̀nà asa akọ ọ̀sáfù wọ́ wọ́n sọ free òru ẹ̀fìyè because sister ó nyẹ smart ó ti bí mú ọ̀hún mọ̀dé ó bá ayẹ no pẹ̀ ẹ̀dwuma na yẹ ẹ̀yẹ ẹ̀dwuma ni ẹ̀dẹ̀ tẹ́nà kurom a ẹ̀yẹ ẹ̀dwuma sẹ́ni situation ni tiẹ̀ bí ayẹrẹ wọ̀ ho pẹ̀ ẹ̀dwuma na yẹ kọ́nàkọ́ pẹ̀ wọ́ bí one room na tina mu kode na ko wadwuma bra ko wadwuma na nya wo sika sie na toto wo camera nka wo hia akwa ama owura nso ayeden akwa real Nayas we actress but adwene wo form brain wo form enya kasa o enya kasa den nya kasa tintin na tese wo ye nyansafo wanu odin obi otimetwe abasi ene sopoku so radio station ni enim se girl we wani agen we are smart sa adwin ni sha
Alright, I German yo. Ochi abesi ni su enye yo. Ghana na ati me twi ken ko chesi anestopoku. Germany Hamburg wo de. Utu me ntwe aba nkonko si ni su o. Na mame ko bibi nkyira o. Ukunu safo wo pretend no ne wonam. Me ka no kra na kire na yas. Me hu bebre. Me ji hu ni. Enka se de me ka kire safo no obeji me di me ka kire. Ukunu pretend no ne wonam. Onza ukuru na oni ni video wa wansere. Onza oni ni twa photo wa wansere. Hwe sa wuti e kira wo hwe be ma na eniama ekoso woni tiri mu dooso. Eniama be ma ne plan ne wona yase ho dooso. Na yas who try bia. Sa safu ani beje. Safu be yo okay, but ukunu onya okay. O the camera tu ukunu so na oni ni video. Ukunu wansere o. Eniama ekoso because ugu na ni masiko e kiri. And Guasia would ma ukunu no a drosso, a brosso. Ukunu wa pretend no one nam no ne wote. And our non side, the payback time beba ne beji boom. Aba e beji boom and a be shock. Ni run the eye on the crasher. And unya sure to say bet baba say, or run a dear or the eye on ukunu safu him long time. Be cano cranacho, I brought you memory be better about totas. Omo ya na ngofo pa o. O metimi abo totas. Sa wadwe nya adwuma na onye smart. Omo di situation be abo totas. Etu yo ba na ba brochire abusua mekasa. Enche mewie anwumre meto aso. Sa yo ba na ba brochire na onam sa ohaw ni bi mu a ho. Ade a wo hia ne se. Wo be sra wo ma beto wo mo se wo sra wo mo. Wo mo mo na nya adwuma ye. Unya adwuma bosumi ba ku bosumi mienu a ubetumi akwakope obi one room na wo hyem na wo kwa adwuma ba within a yi ubegina wo nan so oba na wato wo bo na bema wonim nyansa ba wakwam enya wadwe ema na ya musro dan katua ne de mema begumani maseda bia o because a man do na ote abrochire dan ka bo akura eye ne se wati adwuma na me na me ko gina adwuma mu se ya na me honam yes enti dia mema no baye wa ne so mbetwi wadi oba ye na huni ama no bebre wo munya nku nsra a wo mo nhehye rege no wo makwa adwuma enda fom nanso uye nipa o da bia me ka asem tete wo ho training wo se ekro bia bedru su bia betimi afiti in any situation bia be find yourself in bia betimi survive. Senanka na yase atete ne ho na no onim nyansa enko ba ya obetu ni kunu send kunu kra 2 rooms a wode ba ko ama ha yo ne da ba ku mu no enko be yo ba nyansafo na wa pere na wa ya adwuma na wa support be ma no nanka dan na omode ma ha no o matu nipa na ye dey afimu na afi o matena wo mo ho ne wo mase abroche be ma nkofa wo mmase beda dem na ono nkwa emra entua dan kansa nto aduane ma wuni ono nkwa ati wona na no aduane ya baako batu be ka ho na no aduane be ya mienu etu oba esese wo support no na ya so ba ye no eye ne se esese wo da dem wa ba ni kunu ho ukunu no ote ya no on di glory hwanim gwase awaje oba awarefo aware wo Ghana asabe wo so nkwa aware yi nsansan wachi enne hamburg abonte so wama owura atwi wadi owura fa wo fala enka kwa chiri kura akokoye abusia abayo ye friend na na sewa ana mote ne ne awono so react to asem a esi ye anase say leaked audio a kwa abonte so ne social media so edifa na yasa oni ne kunu adamfo ekoye su hunsa wembre kwa kweti kampa ni na mu na wode pe iPhone Max 10 Max honsem ana media besom e wa attention TV ma monisha moditie medase